Ya kamal kana sbijin tipi wadin lakon kalintin te kawat mugoro baba kamyeke breaking news mugo amichi tuok kamichi tuok on wala goro baba nyodhiye ke michi tuok bona pan goro baba nyodhiye kama bialing ke michi tuok wai ami but chaja nangen woi che tuok la tuok kume spele ayu goro bebana lemo go bana jakanten bete kamal wana wachana jamiling bete ma baka mandan wachi kurmo che tuo kata dan cha gor ke je ke social media ka chalat boni netin konti la jang ke dio je chalat boni media na nore chalat no ne chi kurmo che tuo bati ne di chi kula level no ye kumes fela yo nyento ne ke de nya SSPDF cha buga ga nori kan la do ne na kurran chi tuo ka balit gwadana tie ke wulang wa ke nwer wayami ke ni konin gwach no ke ni konti chalka bishop force ken wena mo wa chi kur midit ke joran sharat ke je in another report be chala no man to gwazmani wa shi ngwan nwere ki nwer wayami wa weekend gwa judge malakalo kataran shalat ke je na me report me shalat no me bepel ngwad mo ko ngode tele full detail ya non ko do togan walle so ban je pel ngwad mo shana ko ben ka pressing issue man talk ka Kobo County man ko kon le ben ko kwiden tama a Kobo County che Georgia gwanu ne te ka rol mu talk tin rol me talk kam nwere ka ruade kan nwere ka rodi en mane banyo ga yakele ke ripon mishanu an rol dana talk la Kobo County gente ka commissioner commissioner shale Queen Makwach jen charge kwanye ni Dr. Guy Cook okay Dr. Guy Cook che Queen Makwach je kwany medan me kwanye je chagu je no en Queen Makwach donda laran kume kirme yadit ki SPLM IG alo pinkirme yadit but chab jigno jen chiram kel ka kume kirme yadit Queen Makwach jen ram kel ka kume SPLM mene me cha kume me cha lat kume yel cha lat katayda na cha lat ke jen ram kel mi lak te ka kume kirme yadit cha gu jeno jen che shude che deure which ka Kobo katayda na cha lat ke je but after that me cha burache no ke cha activity ni ke cha ga benen tai rajeje che nyu de no jen she part of Kirme Yadit again kwala no je no betere we ka Kobo keje lo bala kwer county commissioner ka Kobo on the process mukule take report me che George gwanu en Queen Makwajen kule la commissioner wajen che order ling antama ke SPLIO command no need ko la deni wajen charoda matkel ke women group matkel ke youth group charoda matkel ke chief la jibongne wane to charoda matkel ke medan wa me kwanga je shi kume aspela yo me kwanya wa kanetin konti la community te kwanye ne jendo bedana kwala gwi je no okay ko che la no rana aspela yo ko cha go jino Kobo County taping SPLI yo cha Queen Makwach ja go jen bala rami mo birwit kak la county commissioner ban ngodo kwa je doubt enjen Queen Makwach kwa je do no jen la agenda de men jel ke je wal rendung Dr. Guy Cook she pare dung SPLI mayo telenin wari ka kata dan bi je ke je to agu ni medan kata dan shagu ke je to agu no dong yakai don't she talk but in the process chang agulat kepin dar Guy Cook bulle Queen Makwach gure je pit ko jen
bi bajien ka jongli bo we ka kobo ko gorje no beteke ti bol hadan winimi ti gogen wo siase wen wer we ka dak no but ne men ti od la jenene nuari alaken chikena look and dong de ki influence nga tai dana gwe je but cha ka nanga met so ka jom cha ko lat gwa se mela wonin mu kon la rajen ka jamane SPLA yo command wa ken ko ren ni ga kwen makwach then chi SPLA ayo chicken command chicken ko nyom to order chicken to no order ren mo chikala do ne tele rinyal mugor ke no bi nyur ka kobo tele rinyal mugor ke no bi nyur ka kobo a private dunkume chagor oba batekaran SPLA mi bijal ke helicopter ki ene shutter dunkume unimis ki dung bonten kokien chet ka organization de konti la ji humanitarian te la kona non kana